Napokon je nakon 110 utrka u Formuli 1 Nico Rosberg u Mercedesu stigao do svoje prve najbolje startne pozicije u karijeri. U kvalifikacijama za veliku nagradu Kine, treću utrku sezone, Rosberg je odvozio u samo jednom pokušaju savršen krug i ostavio cijelo društvo za pola sekunde. U prvoj kvalifikacijskoj rundi otpali su uobičajeni sumnjivci, HRT, Caterham i Marussia, a sedma je žrtva ponovo Jean-Éric Vergne u Toro Rossu. U drugoj su rundi zapeli Ricciardo, Hülkenberg, Di Resta, ali i oba Williamsa, Maldonado i Senna. Felipe Massa nije stigao dalje od 12. pozicije, ali prava je senzacija ispadanje Seba Vettela u drugoj rundi. To se svjetskom prvaku nije dogodilo od 2009. godine. Završnu rundu obilježio je super krug Nike Rosberga, drugi je bio Lewis Hamilton koji će zbog kazne za promjenu mjenjača startati 7., a treći Michael Schumacher. Nakon 5 pole positiona tate Keke Rosberga i punih 26 godina prezime Rosberg ponovo je na najboljoj startnoj poziciji. Mnogo duže čekao je Mercedes, od Fangija na velikoj nagradi Italije 55. 57 godina. U drugom su redu Kobayashi i Raikkonen, Sauber i Lotus, pa Button i Weber. Iz četvrtog će startati kažnjeni Hamilton i Sergio Perez, a iz petog Alonso i Grosjean. Velika nagrada Kine vozi se u nedjelju 15. travnja u 9 sati.